Tiprajwk kubon bofwro kaijak mano जों मोथागानि बाङै omahai के एक्शन khaikhe ne tabok no masare naina रसन शांदे हिटलर का लागू किया गया वो कानून जिससे किसी भी जर्मन का किसी भी गैर जर्मन के साथ कोई भी संबंध गैर कानूनी था। This woman did not respect our rights. She must be punished. A non-German who will marry a German. Asa gulirok dong ya, hai phana kaisa khaiwi, जों punishment kaisa system sanang khangkene, जों aram kene kasui mannaina. Nari tini hayo जों nugui tong sini minister tongna, MLA tongna, EM tongna, MDC tongna, gobang mana sawi tongo Tiprajwk kubon bofwro kaijak khangkene, ST cancel ma khainai phu, ba podre omahai ma khainai phu ne kok salaiwi tong. Phia ba tani official ni tuile omahai na tuiwi action khaiwi samung khaije ngai tong. Sungmung kyo oron asai phayo. Teising nukha sini community ni leader ngai. Oro za kwang man tong community ni leader tong tong. Oro customary law tong. Customary law. Custom law. Haina sanawi namu. Phia ba tangnai bono tuiwi sanaza yangai tong. Customary law manja ki pha ba tani custom law. Omono sini Tiprajwk kubon bofwro kaijak khangkene ST certificate cancel de haiko kaisa punishment strict khayo kaisa punishment jate no omahai engrayena tui bai kin kaisa tani law sanamya kaisa system sanamya ngaitong sini community leader ba sini politics leader netarok tani official tui omono tui kaisa action khaile yangaitong kaisa bill sanai system sanai pass khaya anglayoitong ko omono जों लुकुरो बेलायनो जों कत आसायै दङ दिनै हायो जोंनि पपुलेशन जों कंट्रोल खायनि बाङै जोंनि Tiprajwk बोरै दङ kubon bofwro kaijak माने जों लुखांखेनो बेलायनो जों ससियेल मिडिया रो नुगै दङ ट्रोल खायमोनि बा ओमनो हिंसा खायमोनि ओमहाय तांदि नै गे बननो जों कम्युनिटी लीडर बाय ते जोंनि नेता लीडर जों ताङै ताकफानो सिरिं निरावनो जों कक सावै दङ ST certificate cancel ma khaine kubon bofwro kaijak khahi kok might bus kango ba borok kobang bus kango sawi tong angke